الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث کا امیر المؤمنین کے قبل وفاوا الامام البخاری کے لفان کا الادب المفرد کا اور میں میڈیا ہفتہ ہوگا وانی نمالا فا بلمی ہننا زیارہ قرما بلغما بیا قرم اور بای بابتا دین ابو دین يفوغا امام البخاری رحمه الله فتوا فامبني اخو اتركما اخن يدمدغاوا لويبا مد اكتم تاغ النوافا وما بابكي باب اذا احب الرجل اخاه فليعلمه اخا اناگه ميهكو اناگه اخا دك لوبي جيامو لوبي وكان انگون ننگه باب وخو التركمكي اي حديث كايسواني اي ईमान कमुगे एम्मे वारुगदा उलगण तवगे तेरे हिमेने कमके माने कि ईमान कमुगे तेरे हिमेने वरा बारुगदा इच्चके एककु अनककु देके वालो उखुवे तेरे कमुगे लो आदि अल्लाह हट्टका एवालोबी आदि अल्लाह हट्टका रुलियो एमे मिबाबुगा इसवे हदीस वसुलता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हदीस कुरानी औसक उरल ईमान कमुगे एम्मे वारुगदा उलगण तवगे तेरे हिमेने الحب في الله الله حتى ميها كدك لولو والبغض في الله الله حتى ميها كدك هليو اما مي ایمان کموge emme varugada ulagganuga tere himenech e sobaki allah hatta miha walo bigesogun ena suru wadveda emme bodu kanta එහෙන් හදීස් එක ඇස්සවේ අනස්ගේ ෆාන ගානේ රිවාවෙගෙන් මනේ කලිෆාන විදාල වණී රසූල්ලා හදීස් කුරබියේ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان تين كم ميه كجاعا هرجيا وإنا إيمان كموجة فوني ميرو كان إحساس كربه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إيرا كاري لفرط مكانته كنا كاري الله رسوله إم لو بوافرات باجين إن هريها فرات كمان وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ميهكو إنا ميهدك لو بنيامو هميكني الله تكامنوي إما لوبنوي وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه الله سبحانه وتعالى إنا كفر سلامك ربا فونيكو كفر الدام نورهم هتوغوتم كما يكره أن يلقى في النار نركان كتير تعرفان كده كتير إننا إلا يوم إننا نروه فدا ميتين كنت ميه كجاعا جماعة وجينا إيمان كم كفوني كم جبهنا ميجا بسبوي آخر إنا بأخذك الله حتى لوب إهما الله حتى لوب يوم مقام كي وربنا مقام إني إيمان كم كإمة وارغدا إمة වරුගද උලග්ගණතක තෙරෙ හිමිනේ කමකේ හදීස් කවතිස් අදි මිකම් මෙහෙම වාණි ඒ අල්ලාහ් හට්ටකා වෙජ්ජියා එහෙම හදීස් කයිසෝනේ රසූල් හදීස් කරවනි මන් අහබ්බ ලිල්ලාහි මේක දෙකලා ගොන්න අල්ලාහ් හට්ටකා දෝගේ ව අබගදා ලිල්ලාහි මේක දෙකරොලියසි අල්ලාහ් හට්ටකා රොලියස ව අතා ලිල්ලාහි අල්ලාහ් හට්ටකා මේක එච්චෙද්දඤ්ඤා එච්චෙද්දෙන අල්ලාහ් හට්ටකේ ව මනআ ලිල්ලාහි මනාවෙ ගන්නජාම අල්ලාහ් හට්ටකේ මනාවෙ ගන්නානි فقد استكمل عرى الإيمان فهميه के ईमान काम पूरी हम बच्चे एक माने कि अल्लाह हट्टा का आना पूरा हुरिहा कम अल्लाह हट्टा का बेजुमिया के हिसाब में ही पूरी हम मोमिन के मी बावगा इमाम al-Bukhari गन्नवनी बयान खुद बनी अखुन के मदुगा
onnan jehe bayin adabtaka adi akhunge meduga onnan jehe guruntaku hunnan jehe bayin muhimmu godata bayan kore fawa hadis take sawaki mi kantatta mi miha warugada golome Allah taka walarbaki war bodo golome mi ehme jiyama mi golun damahatta mas masakke koranje mi golumaki kendegen da golumaka vegenwa ehem vegen warak gina kantatta mi kama guligen ebahori irshad deifa huvetteri kan demehettuma ehem be kantatta kabbes ishara kurwen al imam al bukhari bitangami wahaka gennawafa mi wani حديث في الرواية قربا فني مجاهد كريفان مقدام بن مادي كرب بدال وني وكان قد أدركه كريفان حبيب ابن عبيد بدال وني مقدام بن مادي كرب غاريهم مقدام بن مادي كرب بدال وني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه فهي تبا من قتري ميهكو إنا أخذت كي لوب وجيا إنا يم أنغاشة إنا الله تكا لوب وكان هما يكني لوب بومكون نفدي إنا أخايا إكام أنغاشة أي أدب تو قتري كهيمنة أدب كيسا وكي أي إنا أخايا دمت كونا لوبي دميكن دا كم غواتي أدي هدا صافو كن دا كم غواتي lo ruliverikam filwala de kam kongawat mihaku tiba ena akhade ke lob bijjam aharen Allah hatta tiba de ke lob me buna bunu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mihaku de ke lob bijjam ekan angasha sawbaki ei waragina maguta waragina dorta ege sabum hulwene kam kamgawati adi dawate din kamgawes hiyo nasihat din kamgawes irshad din kamgawes muad gifan ge hadis bas polo mes engige maafade rasulullah sallallahu hadis kurabani muad gifana hadis kurabani ya muad inni la uhibbuka amaka shawan timan kale fan de ke wala lobwe din yafo irshad de bani فلا تدعني وراء كل صلاة أن تقول ابس نماذج فهتوغا مفدين كيا نكيا دون كل شيء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے اللہ میں اڑا نہیں تیرے بڑی گنوا فاندے ابیلا ذکر کرم گیا ابیلا شکر گیا ریوت گتو گا ابیلا اڑو کم کرم گا ایم می اینا کے اخاد کے لوگوا کم بنمکی ایگا ورم پڑت فائدہ تک ہوری کم کم گا واتی بیگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فدین می حدیث قربانی ادی می ریوت گما ادب تو کے تیرے گا himene kammi adi shar'i bodati maqsad taw terega himene kammi ukhuwat terikam deme hettumaki den fa imam bukhari mi babuga itru ihen riwayat ek gennawani mujahid gari mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hadis rasul me gennawani sahabi bekanum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis rasul tak amal kurabumuga bekanum एक हदीस में इंगेजे अमल कुरबं मसके कुरबा कम बयान बेगंदा हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे में हदीस आले बुनी मा मिकन ततबीउ को मिकन अमली हयात के तंफीज को ए बे करो में बोड बे असुदा गारे कमें युजा देम बलाने एकम कम अमल कुरवे ए अस इल्म वगन जे गोतकी मुजाहिद विदाल वनी قال لقيني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم मुजाहिद ताबी बे करे दन्नवनी तिमन कलेग फाना दिमावी रसूलुल्लाह अस्सा वे कन मित्रम बे करे فاخذ بمنكبي दिन कले बे करे तिमन कलेग फाना को देखो तो का एलोविए मिन वराई तिमन कलेग फाना फहतम قال اما اني احبك दिन यफो दिनवे दन्ना है अल्लाह गंदी मुना आहरे तिबादके अला इन्नी उहिब्बुका हमकशोर अहल तिबादके लोबवे एहिंदुगा قال दन्नवा फी में अहब्बक الذي अहबबतनी लहु इफरातत कट्टका तिबा आहरंदके लोबवी फराय तिबादके लोबवाश मी गोता बुनमगे एम्मे बोड ए मेवाए मी गोता बुनीमा एगे जवाब गयना गे लिबे दुआ एमा मी मीहको मीहिगे कैरीगा तिमन्ना अल्लाह तका तिबादके लोग में बुनविजियाम देंज है जवाब उहिब्बुका फिल्लाह ये बुनविजनवा एक जवाब गा बुना मीहको बुनंज है अहब्बक अल्लाह الذي احببتني فيه फरात तका
timanna deke lobi farai tibadeke lobi odigan nawashiya ema mi sahabi be kalaka mi hadis rasul engi fa otima ebe kalaku aisa mi dannawani mi gota mi dannawani timanna lobe Allah hattaka tibadeke den yefuga vidalwani فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفدين حديث قربا فنوانما إذا أحبك الرجل فليخبره أنه أحبه ميهكو دك لوبجيام انا دك لوبكم خبر ديش مفدين حديث قربا فنوانما ما أخبرتك ميغوتكت من خبر النديني وهي قال بدالون ثم أخذ يعرض علي الخطبة أدين يفا بدالون دين يفوغا تمن كليغ فانا مشيلي أنهم بكركا كاوني كروم دعوت يعني الله حتى لوبوا كما دين وفهوغا دين نبي إتورا إناغ أخايا تكا إتورا هيو كم يقدرون ويقدرون خطبة قرآن وتأمينك كاوني كرمك هشيلي فقال هذه دنوا في أما إن عندنا جارية هرمك هنا أنهن كج أما إنها عوراء دنا هذه هناك أي لولو عيبهن نفر كجك لولو عيبهن كجك إما ಹುಷೇನು ಹುಷಾಳಾಫ ಅದಿ ನಸೀಹತ್ತೆರೆ ಸುಜ್ಜೆ ಮೀಮಿಯನಿ ಕಹಲ ಐಬೆ ಬೆಸಲೋಟ್ ತೆದುವರಿ ಕಮಾಯಕ್ ಮೀ ಫೂವೆತ್ತೆರೆ ಕಮೊಟ್ ಜೀವ ವರ ತೆದುವರಿ ವಾಮ್ ಜೆಹಲ್ එහෙම මිතා සහාබි බේකලම් මේ හදීස් ගා මෙවනි මේ හදීස් ගා හදීස් රිවා කරබා වනි හදීසන් අමලු කරබා එමෙ ෆරතම මේ හදීසන් දෙබේ වරබඩ ෆායදා එමි එබේකලුන්න කමෙන් එගෙජ්ජකම ගා වානම ඒ කමෙ තම්ෆීස් කරබා adi ekame gotan nabiya hadis kurabi gotan ekame kuraveto bala den anikka ekale gfano ituram mi enage ekveriya attaka ekale gfano ekveriya attaka ituru kamen hushelo vite diveri kama ekko ehuri aibaka ekko bayan kurabbi aharmen ge bahutte ami kujje kaaveni kurma hushelo mujahid bidala adin efa imam al-bukhari ituru hadis waswale mi babu ge gennawani من حديث رسول رواية ربا فامي أنس غفان ودال وني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه ما تحابا رجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه دميهكو لوي بنوانه أميهم قترين enage akhadeke sahibu deke emme boda lobiwa mihay Allah kasatuka emme hewa kam bodo miha ki egotan no agotaka demi hun loy benwe ege mana ki eka koneka kudeke lobiwuga tafaatutakin hunnaka tafaatakin hordanakan ehnamas emi hunge tere emme lobweti way ki Allah kasatuka demihaku Allah hattaka lobefa emi hunge tere Allah kasatuka emme lobweti kam bodo miha ki ए लोबी एम्मे बोडा वामी है एम्मे बोडा वामी है एम्मे बोडा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ठका एना दके लोबी वामी है एम्मे हेवमी है किए देमी होंगे तेरे एमे मा मी हदीस में एगे दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा हमेनी लोबी गा तफात वरदाने कम को ए तफात हो तेरे एम्मे बोडा एना गा खाद के लोबी वा फराद के अल्लाह के हजरत गा එම්මෙ ලොබ්වෙතිකම් බොඩි සවාබා ධර්මයේ ගොතු එහෙම මිගෙන් ගෙච්චකි අහා එනාගේ අහා දෙක ලෝබිවුම් වර්ගද කරන් ජෙහෙක ය අල්ලාහ් ගසතුගා ඒගේ සවාබා ධර්ම බොඩු මෙවනි බොඩන් එනාගේ අහා දෙක ලෝබි වරක එහෙමම එම්මෙ අල්ලාහ් හට්ටක එම්මෙ බොඩ ලෝබේ ෆරාද් දෙකේ ඉලාහ් සුබ්හානහු තාලා ගසතුගා එම්මෙ ලොබ්වෙතිකම් බොඩු මීහකම් මෙවනි එහෙම මිබාබුගා मी हदीस इमाम al-Bukhari के नवाफ वनी मी मकान नोतमी मकामा हमें वासिब मब्बाब एलो में गोतो देंगे फोगा इतरो बाब गेन्नवनी बाबुन इदा अहब्ब रजुलन फला युमारिhi वला यस्अल अन मीहकु देके लोबे जियामो
enaya debas nuash khilaf nuash mar mirar arabi mikiyani debas suna bahus kurun nuata divehe mika bahus kurun nuata jawab nuata demihe ko khilaf wegen wahaka dekkum mi mirar mifada enkatta nukurashe wala yasal anhu adi ehem mihun kar ena behegotum nahash mi hadis mi babu gal imam al bukhari mi gennawani war riwayat wegen wa adabutake akhwantakan akhunge medugo onnan jehe ei ebayge demedugo onna gulum daiman nota demigenda gulumakan hadam beenum vejjekam ga waanawa adabu veri wanjehe kantattake mita bayan korabbafa miwani ema mi allah hattaka lobiwa faraittakum mi ekakwanekutake lobiwa eruga gulunta kedigenda fada emmiha kantattakun durheli vetibuma rabbulan islam din bar walobba adi gulunta divihas demehette fada heyo amata nota rangalo goitta ikhtiyar kurma angawafa ve mikota debaswe wahaka dekumaki miha enage akhaya demeduga onna lobi kendigen gostana nota e onna lobi onna gaaykan davva kamaka vidan ehmegen mi babatakuga mikama riay kurabba hadith kurabba gennawa fa miwani mi hadith riwa kurabba fani muad bin jabal vidal wani قال إذا أحببت أخا فلا تماري تبا أخا ميه كدك لو بيجي أخذ دك لو بيجي فلا تماري أنا دبس نوجد أنا دبسون إفرات دكا واهك عن إفرات كذا كورا مولى مي دبسون के तोबियत की एक को बनाबस अनेक को बेनवान एवरेम वर्ग दको मिहिन वाहक दान එකවගේ බහවුරේ අනිකක බස් වර්ගද කොන් අනිකාගේ මෙච්චක් ගද වෙගතුම් ඒ බේනම කමන්න ඒ දෙබස් වීම ඒගේ නතිජා දාණිය ගොත ඒගේ සබබොම් දෙමිහුගේ දෙමෙද ගොන්න ගොලොම් හීනරෝ දෙමිහෙගේ දෙමෙද ගොන්න ගොලොම් බලිකෂිගේ බයිෆාර ගොලොම් කෙනිවෙස්තා එහෙම දෙබස් නොවාශ එකක අනිකක දෙබස් නොවාශ දෙගේ ෆවිදාලවනි වලා තුෂාරිහි adi enaya gellum maafada kamisna kurash anege ena gellum vedane kantatta nukurash ඒ සම ගොළුන්ත දෙමෙහෙට්ටු මට්ටක කෙඩිගෙන් විදුවේ මට්ටක අංගවාෆවා කන්ත අනික කුරුලියෙන් නකොත කන්ත නුකුරාශ මිසාලකන් එනා කාරි එනා නුරුහේ කහල හරකාත්තක නොත එනා නුරුහේ කහල වාහකන් එනා ඉන්දාවිස් ගුණ නොත එනා දරවාෆද කමෙක් කුරුම් නොත එනා දරවා කහල කම එකහල එබ්ස් කමෙන් නුකුරාශ එකහල එබ්ස් කමෙන් නුකුරාශ දෙංග ෆවිදා වලා තස්අල් අන්හු අදි එනා විවාහක එහෙම නුකුරනා ආශ ولا تسأل عنه سألك هنا جواهك هنا كيهنه كم كلام كيهنه ولا لا هاش هنا فرض فصل ما دعنا هنا ولا كنا بفين دين هم ميهم كاري هنا جواهك ناش هنا جواهك هم ميهم كاري كا ناش كيف كيهنه ناهان جني بدالواني فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه फहरगा दिमाग विदाने नगा दावत लेकास सवाल कुर विदाने नगा लेकास अदावत लेकास ए नगा गा नेक्कम क्यों कसम बुने मान फयुफर्रिकु बैनका व बैना देंगे फोतिबा तिबागा खादन तो बकी कोल्लान ए मी हको ए मी हुं एनागे अखुन के वहां का अनिका कुरेन नेहुमकी ए इस्लाम दिनुगा मी बार वाला का एनागे पेगे नावले Allah fasta madanga sarang kalau ena ule dingin mihun kare ena gwa kana by far mihun kare hi ma ena ge hunna ena ge nekkam gwa ke spune fan alba mihun tan kolam mijumali ko jumla ko besmuna la panna menna kan ha kama ko te misala ege sama se kala ena ge akhaya demeduga onna gulama puru ara kama ka badanati vegen adi by far ga ena ge kantatto ge wahaka be evatun ehi kam ge khabar libuma mihuriha kame
jamawi ma viwagata ki gulun tan hinarwan ehmegen Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu vidalwani tiba ge akhir deke lobe jiyamo fala tumadi debasuma ki ei gulun hinarwa debaswima ebadus kom mekus balane enage bas gada kore enage kolo gada kore migota kolo gada koran golom beterega uhuvetterikam gellegen nota davvegen wala tushar gello nodeshe wala tasal an ena ya behebatum himni kar sual konna hadash faharika ena behebatum sual kore ve miha vedana enage adawattirikam enage nekkame kiwa kasmale faana hisabun tibaya akha dimede gonna golom kedigen dana den efo gennawani ituru hadis bas fule gennawani Abdullah bin Umar gari holiba Abdullah bin Umar vidalawani Nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiye man ahabba akhan lillahi fillahi Allah hattaka akhidke lobe jiyam Allah hattaka ikhlas ter kama ekko ehen evs dunyawi bayan mannati Allah hattaka akhidke lobefa wa fillahi adi Allah subhanahu wa ta'ala enge gotuga e gulum e lobi damahatta afiya manaki kakan ehi ter behew kan takabbar wala Allah taala handuma koddi mi gota onna ekuveri kamen note loibben akhige gotuga akhaka bid oijiyama qala inni uhibbuka lillahi fadakhala jami'an aljanna hadis kurabani abas hadis kurabiye man ahabba akhallahi fillahi qala hadis kurabiye vidalwe inni uhibbuka lillahi ena ge akha kariga khabar de migota ahare Allah hattaka tibadeke lobwame din egota bunima fadakhala aljannata Allah subhanahu wa ta'ala edemihum swargawadamane Allah subhanahu wa ta'ala edemihum swargawadamane sabaki Allah hattaka wa loibbegge vejiyamo waragina kantattan eya ekko lazimugen anna heyo kantattaka baroluma taqwa beruma gowaluma duniya zuhud beruma gowaluma duniya ki madu etikolekama duniya ki fana vedana tanekama ena akhiratan hijjasuma mihuriha kamen Allah hattaka lobumengi jamawima natija komani metibe swarge ge mefama eme rasulullah sallallahu hadis kurabani e asu haqigi ekwerikam ekwerin onna haqigi sifataka kiye ena Allah haduma kodde maru haduma kodde akhiran haduma kodde duniya ge madu tanekkan duniya ki nikam tanekka haduma eme haqigi ekwerin emegen rasulullah sallallahu hadis kurabani migota mihako Allah hattaka lobbefa ena ge akha kariga haren tibadike Allah hattaka lobwame bunijinama ede mihum sallallahu surge waddama debane wa kana alladhi ahabbu fillahi arfa' darajatan adi mihum geteren emme daraja e gotum Allah gastuga me body e geteren emme bodan ena ge akha dike lobwami hay al jannata ala alladhi أحبه له لحبه على الذي أحبه له الدرجة إلى ماتير كودين كاوكي إنا خادك إنا أكتر بدن يبيلوي هميما إكا كونيكا كودك لوب واير إيجا إمّe هيو ميه كي الله حتّكا نكادك إمّe بدن لوب وامي هما هيو كنتتوغا وادا كورنجي අපදස් අඛිර දෙක ලෝබුන් නේන අමර බොඩ ආහරෙන් එන දෙක ලෝබුන් ඒ ශියාරු ගෙන්ගොලේෂ එරන් අල්ලාහ් ගසල්තු ගාය මේ ලෝබති මිහක වානේ ඒක නතිජය ගොතුම් දෙමිහු ගෙතරන් මේ ලෝබති වාන අල්ලාහ් ගසල්තු ගා මේ බොඩන් එනාගේ අඛා දෙක අල්ලාහ් හට්ටක ලෝබිවා මිහයි මේ බොඩන් අල්ලාහ් හට්ටක ලෝබිවා මිහයි එහෙම ඉල්මරින් බිදාල් වනේ මේ හදීස් කිතාවගේ ශරහාගා එනාගේ අඛා දෙක එනවත එකක් වණේක දෙක ලෝබිවා එන අල්ලාහ් හට්ටක ඒවා ලෝබි gadako wargada kurma masake kuranje ei ege emme bodu beenwa ki Allah gazatu ge naga daraja bufure Allah gazatu ga ehm bejiya ege faida akhiratu ga enaya finnana ehma mi baabatu ga Imam al-Bukhari bayan kurabafun wani akhun ge medu ga baya onnan jehe lobba adi e lob e mihu ge demedu ga e onna gulum දෙමෙහෙට්ටු මට්ටක හුරි බයෙන් අදබුතක අදි ඒ
එකකු අනෙකකු දෙකවා ලෝභි කදක වරගද කුරමකි දෙවිකන් වාකමෙක්කම අදී එකම බාරලිගම වාකමෙක්කම එමිහුන්ගේ මෙදුගා මෙහෙයෝ බයකි එමිහුන්ගේ තරේ ඒනාගේ අහාදකි එම්මෙ බොඩන් ලෝභවා මීහාක දැන් එෆා ඉමාම් අල් බුඛාරි ගෙන්නවනි බාබතකේ කිබුර වෙරිකම බොඩාකම් මකි නුබාකමෙක් කරනවත එකමගේ හොරි ගෙල්ලුන් තබයා කුරමට්ටක වර බාරු බාබතකේ ඒ බාබ බදුමේ කුරින් මුකද්දිමා එක් ගොතක් අහරෙන් ඉතුරු බාබ ගෙන්නවනි විදාලවනි බාබු අල් අක්ලු ෆිල් කල්බ් බුද්ධිවනි හිතුගය නංගත් බා බුද්ධිවනි හිතුගය බොඩ බෙලවෙන ඉමාම් අල් බුඛාරි මිතා බයාන් කරපම් බේනුමනි හින් ඉස්ලාහ කුරුමගේ මුහිම්මකම් හින් ඉස්ලාහ කුරුමගේ මුහිම්මකම් මානකි මීහාගේ සිකුණ්ඩිගේ විස්නුගේ අස්ලකි හිතේ මීහාගේ සිකුණ්ඩිගේ නොත මීහාගේ විස්තුම් බුද්ධිගේ අස්ලකි හිතේ බයාන් කරපම් එසව කීත කුර්ආන ගල්ලවයි කුරබනි ඉන්න ෆී දාලික ලදික්රා ලිමන් කාන ලහු ඛල්බුන් අව අල්කස්සම කුර්ආන බේ හම කෂෝරම් මේ කුර්ආන බණි ලිමන් කාන ලහු ඛල්බුන් හිතෙම්මා මේකෂ හිතෙම්මා මේකෂ මේ කුර්ආන මම් වා කුර්ආන එමා සිකුණ්ඩි නොත බුද්ධි ඒගේ හේවතුක බේලම් කුරවේ මහල්ලකී හික්කම් බයාන් කරවම් එමෙ කීතු කුර්ආනක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කාෆරුන්න එමිහුන්න මලාමතුක බස්තා බයාන් කරවවා ෆාවේ එමිහුන්න හිතෙන් ලිබගෙනවා හම් ලහුම් කුලූබුන් ලා යඅකිලුන බිහා එමිහුන්න බේ හිතකෙන් එයාමදු විස්නු විස්නා බුද්ධි නොකුරා හිතක ලිබගෙන් බේ ඒ රසූල් හදීස් කරවවා වණි ඉන්න ෆිල් ජසදි මුද්ගා අමකෂවර ඉන්සානාගේ හෂිකඩ ගවේ මස්කොල ඉදා සලහත් සලහ ජසද කුල්ලේ මස්කොල රංගල ජබා කීරි උරියාතන රංගලවාන වාකීරි උරියා ගුණමනගේ හරකායත රංගලවාන එකම එහි ගුණම් ෆසාද වෙජ්ජියම් දෙන් හුරි හුරිහා ගුණමන්තකේ ෆසාදවාන අලා වහිය කල්ලු දන්නාෂේ ඒ හිතේ එසවකි හිතකි ඒ මුලි මීහාගේ මුලි හරිකඩම් මේගේ අසල් කුරවණි වෙච්චි මුලි හරිකඩම් තබාවණි හිතක්කමගා වාති එනාගේ හෂිකණුගා හොරි හොරිහා ගුණමණෙ මිතබාවණි හිතක්කමගා වාති එහෙම ඉන්සානා වාජිබුගම්මණි එනාගේ හින් ඉස්ලාහ කුරුම් එකම් බයාන් කුරුම් කිබුර් බෙර් මි බාබ බදමේ කුරින් අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි උතම් මි වාහක ගෙන්නවා එසාබකි කිබුර් වෙරිවමකි බොඩා ඔමකි හිතුගේ එම්මෙ බොඩති ෆාපතව පෙරෙගෙ මෙනවා إذرّجن برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر එබ්බස්මේ කුසවරුගෙන වන්නානේ නාග හිතක මිස්කාල දර්ර දර්රෙක්ගේ මෙවර හාද කුඩච්චක දර්රකි දර්රකේ වර්ගේනා ගාගවන්න වර කුඩ කුඩ කමක් ඒ දාන්නේ නබොඩා එබ්බස් සුවරුගෙන වන්නානේ හා බොඩ කමක එමෙ ඉමාම් අල් බුඛාරි මි බොඩ බෙලවෙනි මේ බාබ මිතා ගෙන්නවා ෆමිවනි මි බාබා වදුමගේ මුකද්දිමාගේ ගොතුන්කම විභාග ගෙන්නවා ෆවා රිවා කරපා ෆාවනි අලි ගෆානු ගාරිහුන් අලි ගෆානු දන්නවනි අන්නහු සමිඅහු ඉයාස් බින් ඛලීෆා විදාලවනි අන් අලි ගෆානු ගාරිහ රිවා කරපා අන්නහු සමිඅහු බිසිෆීන් සිෆීන් හගරාම කුරවුණු තනුග හුරගෙන් අලි රදියල්ලාහු අන්හු මිෆදෙන් විදාල සිෆීන් හගරාම කී ඒ වර බොඩු ෆිතුනේ මුස්ලිමුන්ගේ තෙරේ හිඟාදී සහාබින්නා මුස්ලිම් දෙජමාතේ මුස්ලිමුන්ගේ දෙමෙද ඛිලාෆුගේ හගරාම කුරතනේ හගරාම බොඩු ෆිතුනේ මුෆදෙන් දියතනේ සිෆීන් එතනුග හුරගෙන් අලි ගෆානු විදාල වේ එතනුග හුරගෙන් අලි ගෆානු විදාල වේ ඉන්නල් අක්ල ෆිල් ඛල්බ් දන්නාෂේ හම කෂවරුම් බුද්ධිවණි හිතුගය බුද්ධිවණි හිතුගය එගමානේ කි හිතුගේ ෆෙනොමේච් හිතුගේ විස්නමේ හුරිහා වෙසෙච්චකි හිතුගේ ෆෙනොමේ හුරිහා වෙසෙච්චකි වර් රහමතු ෆිල් කබිදි අදි රහමෙවණි කබිදුගය والرأفة في التحال هما هدا ميا مسرحت دغوايتر ගුණවෙන් ඒ තුහාල මඩමුලිකම් වණී තාගයි والنفس في الريا
adi nafsa adi hamajehum wani me ganogay mi bastaka ki mi itanga imam bukhari mi babuga mi hadis mi nuata mi riwayat genna wani bayan koramattaka mi hita gulon hor hita e gunamantawge kaariga hori gunamantakan ishara ikfa ima ali radhiyallahu anhu vidala wani furdama buddhi wani hitugay tin e foga dannawani e rahmatu wani kabidugay ta kaari turgunawani bunam mele bune debban ewlebbani hin islahumugay wani huriha heve mihage hodna madmolikama ogatarikama eves binawani enage hituge matkash es binawani enage honna ruli madukama avasara nugatuma enage muli miha control kuraichki hite ehma hin islah kurunge muhimmukam bayan kurmattaka mitanga imam al-bukhari mi babu gennawa afani mige kuriga anune wani kiya falige fanuge baskule mige kurige darustakuga la takun abdan majzura nuwashe kantattawga avasara ganna bada minaka nuwashe wala takun abdan madarun yu'daru anhu adi nuwashe amilla nafsu asiru kofawa nota amilla nafsu hajjar kofawa mihakan nuwashe fahum uzuru verigomatta aneki buddhi sikuni ragala beenu koggen kantattaka kurimatlash ekam bayan kurabani mitaga aslo hitugaye mi onnani mi honga medu gonna kuluna rahma visnuma heyo visnuma beguriya kamege astu onnani hitugaye sowaki kitu qur'an allah wa ikuraba fani inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb akashur me qur'an wani mi hadu kurumeke hitebba baykash en ayatu gela wa ikurabani afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha فهي أفلم يسيروا فهي بامهم بمقادتر نقراني هي أي بامهم بسنا في قرآن هيتن وبيتو هيتن لبمتك إما ويستون أستو بناواني هيتاشي هيتو के साफ कमगे मच्चाशे एबामिहुम بمقادتر نقراني है विष्णुमट्टका हिते बुमट्टका कुरान का अल्लाह ताला वही कुरान ने मिबाबुगा मी फदई etan ayate kiyeto Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala gennawafa we ema mitaga imam al-bukhari mi riwayat ta gennawaf mani kures puna onogota kuriyan oi baban ishara ikkonattaka kiburu verikan e hituge emme nuba afat ema ali gefanu ge mi riwayat mita gennawafa miwani aden e foga al-imam al-bukhari gennawani babu al-kibr kibur werikam nangan bab mi babu ga imam al-bukhari waragina hadis basfota gennawa fave mikama bardi mikama ga nubakam bayan kormattaka di insana kibaga wa emme nuba sifataw terega himene sifay adi salame buddhiya mulin khilafu sifay kama mi kibur verikam vegendani ema al-imam al-bukhari mi babu gennafa wa huriha hadis wasfule bes gennafa mi wani mi kama inzar kureme gotum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurabani la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi adna mithqala dharratin min al-kibr ebbesme kusuwaruga nawannana darregge member emme kuda memberuge kibur verikam enage gagawa mi haris emme tanwegem ema kibur verekam fahum adi anna hadis takken kibur verekam binawani dekam gemach kibur verekam binawani dekam gemach furtama kamaki hadis ga esoi gota ei hakku gabul nokuran he orangal waha kaima gabul nokurun ei kibur verekam emme bodu hakka ki kirto qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis esi ayma gabul nokurunya ena gaga hedi kibur verika devana kamaki mistakun nikametko eita makka mushrikun ese ego boni bas kito qur'an wallahi korabane mi hunna allah ge maga gowale bunima mushrikun bane emi hunna allah la ilaha illa allah istakbaru
emihun nan Allahan imam war hamai kani Allahan imam wa shebuna vijjiyamu annahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun emihun nan hamai kani Allahan imam vijja imam wa shebuna vijjamu kibur waregane wa yaquluna a inna latariku alihatana li sha'ir majnun emihun bune afo emihun bune aharmen moya leng hada moya mihekke bahaka harmige ilahant dukoddan furtame saggam inkar kori la ilaha illallah wa haka Allah menu hakko gen alqam ilah kuno e bune woni ima emihun kiburu weri haggam inkar kori devana kama kame bone kike lemberi moya mihekan he tabawa dakkolli ehma me kiburu ga aslaki kiburu weri kam ga aslaki ei haggam inkar kuruma mihun dakkuru nikamit kuru aneka nikamit kuru ehmima mi kamuge macce kiburu weri kam binawa em ko me ko zeme ga mila nafsu hisab kurun timanne ga kiburu weri kam gi darreke nuwar se ko durito horijja suwar kana wannan hadis ko mikama dalil gana wattaka imam al-bukhari gennawa fa wala digo hadis uspole nime saagona me ado baik kionas baik kiya me hadis riwa korwa fa me wani an abdullah bin umar gari kunna julusan inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam timam bekanu nabiy sallallahu alaihi wasallam gari huga innabi me faja rajulun min ahli al-badiya ge mihun getere miha ko aye arabi getere miha ko afusho miha ko aye jubbatun sijanin hatta qama alayhi jubbatun sijanin hatta qama ala rasi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ero ena dagin huri jubba eke sijanu ege mane ki wara riveti jubba wara digu ko mole miyaage bolum feregen gos paya faf gos bimaccha je wara digu ko huri riti haibatu bodu jubba eke minai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bokariga mina huttune engene faden baadiyage mihunna ki arabinna ki ei emme ilma kankal nege rafushuga ole mihun emme boda figu veruma dini kantattoga hukumta chi nege mihun ni emihun ge akhlaq wa rabboda honnani tafatuko isabaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ilmu gene telefon gari ulba be karna mihun na tafat sabaki ilma ki mi wara tafat ek sabab miha kiburu eri kama duruko heyo rangalo akhlaq taka gendaachi ilmaki miha ko rahuteres ilma kanula wahige ilmuge nuru enag hitan nuade ena rahutere onaka sama ena ki hama arabi kama e arabi emi honge terega sibra malome එහෙම කියත කුර්ආන අල්ලාහ් වහී කුරබා ෆනි අල් අඅරාබු අෂද්දු කුෆ්රන් ව නිෆාක් අරාබින්න කී කුෆ්රාන් නිෆාක් වෙන්න වරගත මිහුන් ඒ කීපෙකේ එසබ කීමි උන්න කී ඉල්මාන් මෙ දුරු මිහුන් එහෙම මීහා ඉල්මා දුර්වා වරක ජාහිලවා ඒ රහතරේ හුට්ටස් එනා කියම අරාබි එනා කී අරාබි රසූල් කියත කුර්ආන අල්ලාහ් වහී කරන අල් අඅරාබු අෂද්දු කුෆ්රන් ව නිෆාක් කීපෙකේ අරාබින්නකි කාෆිර් කම ගා නිෆාක් කම ගා එන්නේ බොඩු මිහුන්නේ එන්නේ වරගත මිහුන්නේ එසබක එමිහුන්නේ කෙන්නේ බඩන් ඉල්මා දරු මිහුන්නේ ඉල්මු උගෙනුමා ඉල්මි මජලිස් තක රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මජලිස් තක නදු මදු ෆාරක සෝදා ගරිය ගන්න අnder මිහුගේ එහුන්න තොබියතුගේ එහුන්න හොරියා කන්තතකේ බහුරේ එහෙම ඉල්මු උගෙනුමා කී වරම් මොහිම කමගේ මීහාගේ හිත්තිරි කොල්ලා දේ කමයි කිබුරු වර කම දුරු කොල්ලා කමයි ilmi majlis takan hazir Allah rasulage basfurtan adwa ei miha ge hit taza kodla de kame idalwani emiha qaisa faqala danwa fi rasulullah ya mukhatab rasulullah sallallahu nisbatu kare faanu ge arhe khari ge horege me bonani inna sahibakum qad wada'a kull farisin amakashawab tiyama mihum ge sahib rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyama mihum ge tere tibi wargata aswarun dakkof warga aswar dakofi wa yarfa'u kull ra'i bakari hui happa mi huntam matiyari kofi bakari hui happa mi huntam matiyari kofi ehindo rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi majami' jubbatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enage jubbage mitahifi enage jubbage meadi malum enage hedumu gahi efu hadis qur'ani ala ara alayka libasun man la ya'qil ana tiba nofenehi buddhiyen nen mihunge libahike mirana buddhiyen nen mihunge libahike mina lagen mehri kamisna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan aisayena me bunani insanu gutere hore emme hewla fa insan duniya me ge fahum mes kurim mes na emme ma insana ge kariya hore fa ena me bunani mina ki mi teba me ge terati wargada aswarum ta dakko mitim bakari hu appa mi hum matir kurami ke ema ena ki bage bor ki haggan inkar mi hun dakkol nikamati kollo sifa ema mi kiburu verikan mige natija waran hidich korigate hadis ka esawti kiburu verikam ge darreke member hori miha puas suwarge nuwannana mutarrif bin abdullah gari hon riwayat ge annani ikade gufan tabiin ge bodu ilmu weri wara'aweri aluveri zuhud veri bekale ikade gufan ifahare ge me fennani miha ku hedumilla hedumaki kiburu verikam waran miha gendach Nabi sallallahu alaihi wasallam sena hedum gaili එහෙම ඊට මෙරින් නිබාබු ගවර පොඩ වාහක දක්වා හෙදුම කීමි කිබුරවරිකා මිහා ගෙන්දාච් තෆාතු ගොයිගොතු විදාලවනි මුත්තර්රිෆුන් අබ්දුල්ලා දිමාවනි මිහ වරගද හෙදුමෙල්ලාගෙන් වර සීනතරේවා හෙදුමෙල්ලාගෙන් බොඩා හිඟුමෙක් හිඟාෆදානි කො විදාලවනි යා අබ්දුල්ලා ඒ අල්ලාහ් ගාලා හාදිහි මිශ්යතු මන් යුබගිදුහුම් අල්ලාහ් mi higuma kini Allah kofa wada ganna fada higuma ke tihigani hadihi mishyatu man yubghiduhu Allah subhanahu wa ta'ala lobade nugannawa kala kofa wada gannawa fada higuma kunne tihigani ehindu gayna bunne me miha mibunani ama ta'rifuni hadyan nege aharen nake kaapan nege hi aharenge maqadara maqama nege ni ehindu ga mutarrif dannawani bala nunake wallahi a'rifu aharna khalenge विदाल वाले देंगे फोगा अवलैसा अव्वलुका नुतफतन मदरतन तिबान वंग हेगे एम्मे फुरतमा वरद फेंतिके गोत गहर मियन वरद फेंतिके गोत गहर मियन व आखिरुका जीफतुन कजरतुन एम्मे फहम कुनी मस्कंडे गोतुगा कुनी फोन मस्कंड का माने मिहिको माने केना उफेदගෙන් අයි පොඩ ෆෙන්තික මානිතික कोच එම්ෆ මාරෝගෙන් ගොස් වලදීම කුණිවණි ඒ තිබායකි ව අන්ත බයින ذلك تحمل عظم එදෙමෙදුගා තිබා උෆුලි බඬුගා හඩි තකෙච් නැචි එමාන කියන කේම එනා කාච්චි මිබේර කුරන් නැජස් එනා මේ උෆුලාච් දුමිය ගේන හොල් දෝස්තක ගොජ්ජියම කාගෙන් නැජස් එනාගේ ගාගා නැජස් කාච්චි මිවණි වණි නැජිහ එනා හජිකට ගමන නැජස් එබේර කොක්කො මුට්ටදෙන් මරවන්නේ මේ ඉන්සාන කොන්කම කබඩාව හසන් අල් බසරි විදාලවනි හසන් අල් බසරි විදාලවනි මේ ගොත බොඩා විහකද අජබන් ලිබනි ආදම් के दरिया में अजाबे यतकब्बर एना ब किबर वरबी वقد खरज من مخرج وقد خرج من مجرى البول مرتين एना की ए कुडकम दा तम देवारक नुकिन मिहे के कोडावගෙන් වරතම එනා බප්පගේ कुडकम दा तन දෙංග මෆෝයන දුනියෙන් එන මම්මගේ कुडकम दा तन දෙං කොම් බොඩා කමෙන් එන්න එහෙම බොඩා මම කීමේ වරන් නුබෑසයි එහෙම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිතාගේ එනාගේ හිදුම ගහිෆී දෙන් යෆෝ මිදන්නවනි අලා අලයික ලිබාස මන් ලා යඅකිල් තන්නාර තිබාගේ හිදුමුග තිබාති හිදුමකීති බුද්ධියෙන් මීහෙක්ගේ හිදුම කියලා එනායි පුනි බහ ඉෂාරා කුරින් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එනාගේ හිදුමන් ඉෂාරා එනාගේ හිදුමන් ඉෂාරා එම ඉන්සානා ලා හිදුම් ඒ වර බොඩන් එනාගේ කිබරු වරිකම බොඩාකම අසරු කුරවාදේ කමෙක්කමග ඉල්මෙරින් විදාල
mi hadis wasula ki digu hadis wasula mi ma awame mi hadis wasula kiyani den webba inshallah den anna hafta ega adi mi babuga warakina hadis wasuluta ebahore al-imam al-bukhari gennawa boda kama kibrori kamuga mi wara nuba sifa insanage gaga horeje kamuga wanama kitam me kuda men waren hottas e nuba kam ekamen ena kiven filimattaka ena gadala masaki kurun je maro me kurun esawaki suwarge weddum manakalla sifa kibrori kamaki ema du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala alaminki hewbas kabul kura abaykam galibum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.